tika riyo tal ikin parties ariyo ene part lutino para to gu chair gu ter loko wa i family division court ni megi gu chair ko giningo kiyik en inget wone cware ti wachi kiyik dakone i gang ma meggi i jumani kumbeti i meeting nyuka choke medong kitika tem ni dana wen kong dong kiyik megu in a neutral place kamano pe gangi pe dak pe ganga cware atamani that's a better option PM court aner warga make moko ni koro moko ni pikichwal gangi pikichwal be bot cware kichi yiri diocese Arua manyuti kibicharo ka yukune ge makroni public cemetery en makitetere yene kitetere mi orlega tutwal le kama waka sisters go to party go to no kikarugi ye which I think is still very good mi achiel kwanyu Tele matie kin family riyo ni mi ariyo dwako gen bodo tiano niki waro ngoma mago weo mi adek ayeni joko koko war lok mago wa ka pekiti kam ka pian family do tiano kilu megila to gitika wache ni justice wache en keto ki hire kanget wone en ka is the last wish palato mir ki respecting ke kanadom chao kana chiro wache ni wangeni ni lato waje kumero mer dwako wagena kumere monti lungane ni will ni ke choyo ping ma neno ni eni chochi signing ngata boramo kwaya na bere pere pian kumedi peraj gen giti ke yokone in a neutral place ento wish palato kono because gena one rest in peace lato miro resting in peace ki granting wish mamege gen matti maraja yeni ana wayo ento gen ma nyurna wajo pe duan pe la church pe evidence pe en keno le mon wajo ko ni donc ka evidence pe mado o nyim court pe tiu kani court tiu kada kamada da I wacho ni mego wajo ko man ento pero ma nyuto ngoma en wajo ko ma nyuro ko da ento wajo ne ni wan poro mo ye o wa court ne chalo meta nyim o granting ni kite kong in neutral place eni fonyo wada da eni part ne ingi mo kere ko be yorne tal no cho wele dong tio kere ready ne mo ne mati no cho ni ready na mi ki woda nyonga so lo ka will pola kar onyo ko e kum dana pian dana cho will no dong giti on that dying bed ento moro advising ni will cho kamaleng ngome jimini ki mi ki pok nga bo tete ni mo ne cher ko surti mo ne cher ko na ki yiri ka ko na Jimmy eguni wen cher kwane will miro dano cho chon wa po yel wi dano manogunga ubdong nge dano manalu kai cho will lo waje do cho de bitawa we ena we waje ki onyo ko e kum dano ne o la chicha mat awati ngoma time abera will ngoma dit cha wachini papa cho will a cho ni za family land ero gena betima be nyoro agoyo kwana round matino tene awacha miat latino yo pota kanya miat latino yo pota kanya ngar mono bet ka en de kal ki be de kala di achiel wek kirika ana pe ni mo ko to wek ngo ni wek latino ki ngom peti latino mo ay kana miro chat ngom me ngato miro chat ngom en ngato tamo plan miro ki chat ene ti wacha na waja eta choyo latino mo ay ken ma bi don ma tam ni miro chat papa ngom kama ni ote no kiti yeni miro ki riemo ki gang now that is what is on mangeni kiri kan yerma be berope ngome ni ngarbo charpe piemo teno wengo bodluare kenyu will gena pera ta da will awinyi pe cho ta ba mere cho ki jomo kana wi waje ni countries mo kana ki waje will mere cho ki handwriting ba megi is signing be in pe mo ni kenya ma ki typing message printing cho ki ching kin mai cho ko agreement me tika will ngomi ke cho yo ke terbo lapilida neno dak noyo chiwanya da eni chiki pian kamo kana jomo kana ge forging signature ni so kimira ni cho from the beginning ni I la ruby ye kuman ni kote na tai na mo no chat bot ro team kuman fura cho e pingo meken la mero wache berni ema tie jemo mogo ma dana mero katal gena pertek ni kawate property itiki property ngo kwe latien me mamiro chat kwede loke tiko lotien mani latien na ena marni
ngo me wero ma dir romo communicating chalo pa mego eni kam tigi latina chel ma en mar mano choyo o waji gene ma ke recording yo wajo mo choya wish me yukune en choke wonne o no bulare ento benenone ana waji chalo for example waji ni ande chalo kana toro mi peke yere kama ke yere daro we mi gangwane amerika terra kama awili ngoma ma met lutena ki an ki kerwa ye so that is something mano terte kilo gem kera mateka tamne ni dana ko to kituko chako go chim o chwal kong chene kitim ngone yikeken is becoming too expensive eni kitum bora atamne in my time amira jok chene chal maro million riyo nyo million dek ma wai joba wai gang ma mego ka to pe o wari nier makar dek jonoti matere pay waja o kwan chene million dek mon tie ya kauna o will dia che pay waja bere wochi eni pay wo konya ati wochi gena ti church signing eni dongi mati church ni o kwan million dek o will dia o will muchele dano cham la ko lo ke bene ko ke chere meeting me ka ko ngogi an gera degi lok ma winyine pe mera da dai ni teach ma Justice Stella Arach Amoko utima be tutwal pe mwaka chok pier ngwen I court ma Uganda kumbere petika nena be tutwal pe koko nyo Tele kama mier ke yik ena yeni ma kumbere watika nywako loke kanyi lok me wil gena pierte